Hello DVC ni lunglom te inan kutkanin tla inha match nga tiang thawng kan hlet kho mi krak chimlai tol chung Thawngpang krak chimlai ha kha khwa match nga ro kap oknak tu lawnak lang tar nak chu kharsan hol mai a thut bu in du lawnak lang tar ase hi du lawnak lang tar nak hun a thajang peknak betoi chimnak en se se thlasak nak in se se bazai rel nak en se se chan an hmang tia thawng kan thai Chinram kul Falam Peng, siang san run, siang lai run le, siang niang run a siangcachim mi siangcachim minung zariat, CDM a an lut tia thawng kan thai. CDM a lut min hani, rian in kan chua asalau, rammi ni chim mi chawza akai tik a kan rian kan pe zul than lai, ral kap kut tang rian tuan kan du lau cha a, rammi lai tang in, CDM kan tuahnak asi tia an than. Chinram chung chawza rian tuan tampi, CDM an luhcang, CDM alut tri lau mi zong CDM lut ve cheu ding in, CDM alut chia mi le, khwa mi ni somnak le nawlnak an toa, CDM alut min ha, chan kar lak chung an thut diar nak ding le, an pachom nak kong, bom chan nak ding zong ram chung le ram leng Myanmar rammi ni torel asi tia thawng kan thai. Chinram kul matipi peng phim chon nak zong ren ton tu minung kul laret ni CDM kan luti in match nen hi a chathan an chwa chathan chung a matipi peng phim chon nak zong e rian kan ton chung a rammi cha a ren ton tu tha kan si e upadi le zul phung kam bor lau chun chung lai upanol ngai te in rian atwan e rian atlamtling mi kan si kan ni chu rammi lungra thaituk in an umleu a ral kap kut tang e rian ton ding kan rot khawlau chu cha a rammi he harnak e shom in CDM kan lunak asi tia an langtar hiban tuk in CDM alut mi minung kul laret ni CDM kan lu mi he ram khel rian kan tuan asalau e chunglai upa jai kan relo bia jong asalau rammi chawza akai tik a kan rian kan pe zul te lai te in chathan an chwa mi chung a an langtar chi Myanmar ram oknak ala tu ral kap ni asarmi chinram kul ral kap oknak council chinram kul upadi lutlai a chimmi pu khwa theu rem piak asi tia thawng kan thai pu khwa theu hi u ting sing president atwan leo a Myanmar ram nu hrin chawau gilven nak phu a chungtel atwan balmi ase pu khwa theu hi skyram then a USDP party in chimmi phun IO tu palai a chu balmi zong ase uknak ala tu ral kap ni chinram kul uknak council chungtel siding in pu sani thangchung pu thla hre pu siangmang le adang dang upan ha chu rian kong an chim hna na in an el na chuban tuk in rian chim mi chung a pu ngun san ong pu chonging le pu khwa theu ni an chawhlan tia thawng kan thai ram chung Thawngpang grak chimlai Myanmar ram ral kap ni February na khata Myanmar ram uknak alak ni thaw in nihin tianga anunnak aliam mi chajin lakho mi minung somnga le pali nc chajin lakho lo mi tampi an umri lai kan zum tia UN ni march ni lia than march ni thum rangkun mandale sakai makwei le mun ram kul du lo nak langtar naka anunnak aliam mi minung som thum an si hi anunnak aliam mi na hi palak le ral kap ni mai thal kon phang tak tak mang in mi bu an thak na i mai thal kon ni akhen mi an si tia UN ni chathan achwa mi a alangtar UN nu shin zawau kilven nak lai tambau la tu machal bachlet ni Myanmaram du lo nak alangtar mi na tha no nak tlai khi nak le ningchang lo to sar nak vilte hi angol shum shum her du lo nak alangtar mi na mai thal in an ka mi na hi chawhlan ok athalo mi le finung tak tak mi to asar nak ase liam atwar mi abom chan tu na an sham mi na le ambulance moto an shop mi velte zong kan mu di kautia chimti in BBC ni etel makwei khwa siang lai run siangcachim nung som thum le pali tlai mi chu machninga tianga an thari na lo siang lai run siangchat tlai mi na chu makwei University of Medicine makwei Technological University of makwei le AGTI ya kai mi siangcha an si siang lai run siangcha kom du lo nak lang tar lewa hiban tuk in tlai an ton hi ase hini du lo nak lang tar lewa tlai mi dihlak hi minung som nga le pathum an si chu chunga minung hlei kwa chu march ni khatta an tha changna na in atang mi minung som thum le pali chu nihin tiang an thari na lo hi kong he pehtlai in University of Medicine makwei siang lai run phulu tlai ni thari lo min ha chu taza kan join ha lai te akan ti jaisol phun in da taza kan join ha lai ti mi belte akan chimdu lo
อันไอดินออกทิลลองอากันแปกตาอีอันกันตนตอเหลาเตียชิมไลต้องมีเสียงให้รุ่นเสียงชนะจูดาวนี้ช่องท่องอินนาเชอันซีตีอิน BBC นี่เดียลอเมริกันรำยามานไปซีซุงะเรียนอัตมีมินุงปังานิ CDM กันลุตีอินมาชนิอาอันทันมาชนิที่ยัง CDM อันลุดมินฮาจูโดทัดทามยาอีสันโดสุสุองอูซันชุนตินอูโจสวาชุนเลโดจูจูมินอันซีอเมริกันรำยามานไปซีซุงลุดไลอูองลินจู CDM อาเตอรีเลานาอินเมียนมารำมินดีรมุนกาชมเวรำมินดีรมุนฮีกระโจลางมีซีเตียอัทันเวฮี CDM อลุดมีมินุงปังอาชงอาปฐุมจูรากับอุกนักคอนซิลนี่เรียนมุนเทลกำดิ่งมีจินชงอาอัตมีอันซีเตีย BBC นี่เดียลMyanmar rammi ha annu shin chawwa bor piak antan ti nak halo solnak ngai lo rammi humhimnak pek ding ti mi phungjul ding in responsibility to protect R2P tia outmi UN Humhimnak lai council a Dr Sasani Machnili a nolnak cha atel hi nolnak cha chu committee representing pitong sulotto CRPH UN Palai Dr Sasani UN Secretary General Antonio Min in akwat Dr Sasani nolnak cha akwat mi a ral kaple pelek ni daite indu lawnak alang tarmi rammi antha min ha kongjong atal chun pelek le ral kap ni ningchang lautuk in rammi chawwa abormi jong bepi ngai in atel chi Dr Sasani UN Secretary General sin a R2P thlapyak ning in nol nak cha atel mi chung a Myanmar rammi chung a adik lawmi namni nak ngoltar ding le upadilon in atlai min ha thla than ding in rammi ni thimmi chawza kaitar than nak ding a UN Humhimnak lai council a sikho chung in kan bom u tia atel Dr Sasani achakot chung a bapi in thilpunli anol i chunha chu pakhatnak UN phongle R2P kal ning phong in solnak angai lo mi rammi runvem piak ding pani nak ral kap tlai pol le ral kap he a pehtlai mi chule nak le tangkalu nak velte phi piak ding pathum nak Myanmar ramra kap sin a jaimen tuk shem nam han zor ti lo ding le pali nak shem nam hang in sol nak ngai lo ram mi chung a anto asar mi he atlak in walai chung sol phun bor nak upadi he lot khaw lo ding dan tat piak ding an se DVC azau to ngai dunan chung a lunglop nak tampi kan ngai match ni sri a kan tong chan te lai